Avanga Thihna le Buaina a Thlen follow nan Synod hi a in Enfiah a Ngai. Sumdu pastor tunhaya Synod pastorin ati tur dik tak ati lawa wangin airfield khwa a Thihna hial a thlenga chiang sing thum po tling lawa mishing nuna hlutak aliam tir mai awangin Synod hian pastor chunga hian action alangam ngei turani mande po khan Synod pastor pakhatin cheng noi somsari ati chingpen thu kha alar viau maya thu Buaina ya choltir om takani lain prison ministry rongbol na anda son thu shatani a khoi prison ma achan chwa arin omlo enga tinge Synod thunei tu ten pastor chunga action unlock lo sarkar sum ei rute chunga chuan an thiek thu a cheviau loi chi Synod thunei tu te hi anin Enfiah Avangai em pastor in thla dale thlarawin achol san hi an pungzel ni in alang sum achil kaushan tuna chon kaushan na pui ber chu atam theang ber kaushan mi pui te changa poisa khon chwa ani tarengot mai Christian ni le kaushan mi ni hi mire theizok te chuan kan tlin lo tul donin alanga soma pakhat ringot kan du tok talawa tholom chi sang kan siam chop bel ta zela kaushan po alo hausa in kan biak in te po alo ro pui na ro e zep thu acheng lo kan biak in sak du dan te po hian ngei to ana avati thui em duam takawan tlang kong pui thlok khum me wa biak in sak mu tur atam ema hetianga duam takawan tlang kong pui me thlok khoma biak in saka le mai champa che a hian kan biak pathian hi acheng du do nem ni pathian ram a in presbyterian ro pui zel na bak hi kan ngei twa lo chimlama lian berila marlama ram zo zelila thilpe khi pung thur se ti ril rupu in kaushan shrai tu te chuan chung tin te chu an mani phurzo tok ba ka rit tuklui budget kan siam saka pathian mi te hnola kani pasalania kapa nawania ti awanga chung ko vot muatling upale twal upaten bial in semin labor thin takte in chung tin te chu tuklui budget an thin tluka ape thalo te chu pathian ruk sakhiala an chwa kan biak pathian hi hetiang em asum du le rethei sum chena mamo hi anilawa engkim hi akut chuak ani jok kaushan ro pui berne in chal presbyterian kaushan hian an kong zo me kong hi adik to lawani bible kong dik ni om takalang ato pathi na kong ati hi awan nei sot em thufing te bung som paruk chang som ni panga mi ngai kong dik ni om takalang atop chu thi na kong ni si a om kaushan le pol kan ruye zairem thanga airfield venga thil thleng chungchang kha chu case kal lai ani to wangin ngeidan han soi chiam rem to lawa ka soi du ero kaushana rongbol tu pastor chungchang atang hian ani mitam takin pastor adem omlo thu te an soya pastor pakhat nge po in a pastor puyani awanga thu chwa ron nein tongtrai pui turin mi pui te min ngen boka hei hi amak kati tak choni party pakhat vc in rok ni se ani chuan vdp hne na tunami ang hian pe in Thihna hial thling ve ta se vc thlop zonga tong kam nei pakhat ma kan om ka ring lawa kan party vc ani lo phei chuan kan tong kam po arap thlak viawin ka ring ma se pastor ani miawa wangin athlawang hodan kan tap ngara tong trai pui kan du hiala atwar tu victims lam dem zok po kan oma post le comment chen khat ka hmuah phei chuan miswal dam tlak lo thlawang ho ang hialin min chwa hlomani zia chu pathian ni lovin kaushan rongbol kan tam ti na ni theyang kaushan hi kal swal theilo ani bik lawa akal swal theya achunga cheng te po kan kal swal thevek bok ma se kan rui chil a chil thlatawangin kaushan soi sel tu reng chu miswala kan ngai du hialani tin pol sang atam ema shrai tu ni phei chuan thanhem ngai anadu khop mai mani chung ko waplum tura kan be seilain pa ber chu duty turin anrata committee turin akalangaya afa te poi khoi tur le humswal dai tur veng lovin mi fa te veng turin achwaka apoi mo ber ma ni chung kwa akal san fo wangin thil akal dik thei to lawani khotlak ta na thanhem ngai taka thok tu te an fak oma anin pek na po aro pui ma se pol ain mani chung kwa ngai poimo masavek ta ani ilang chuan swalni hi atlem nge yang tin sarkar pu in kaushan le pol hi arui ve thawa an thu lovin engma ti ngam anei lo congress huna zu zor top lama khan in tlarpo anom to lawa tun ang hian number 4 hi atam heklo ma se kaushan le khotlang in zu ringot abwai puya wang le sarkar po khaptura an du miaw wangin an khapta a
rui ve du si zuman to lei phaloten zu zong zonga a cheber an ina an thi phuk phuk tamai ani hi ti chuan zu hi khapring se ti du tu zuwar te an loka sarkari ro in zor du ma se kaushan le khutlang wangin azwar ngam lawa chia pakhat ma zu achangin laklu anei lo pha direct in zu chezwar kuta poisa alu taring mai ani kaushan le pol kan rui em awanga kan chung kwa kan thauthak na hian christian ram chebera men siam meka kan fate volovin mi fate kan wa a chu chuan tu ma siam thasi lawa kan je le hom te po an khat thep thup ring mai ani hi kan rong bol na ma saber tur chu kan chung kwa hi ani ma se mi chung kwa kan vei ma satlata kan ram ain mi ram kan vei boka christiana siam tumin kan man lela ram thima kan puanga mizoram aya thim hi india rama hian a omlo zo khia lang ma se kanin pom du hau lo thung engtika nge ram hi veidan tikin kan veyanga mi fa te aya kan fa te kan vei masak don in khom la le idiuti lai te khan I fa te engtin nge anom ishaem I fa ten annun an hlo don ai chuan kaushan le khutlanga I che chhuana ti tle mai ro kaushan le khutlanga in man hi swal anilawa a thalu tuklat ma se atok chau hi a om ve thawania karkalta chunga mizorama thil thleng tele chanchin thar chen khatte bat sai tu ke vungte a ni somni pani thlasom pani sangni somni pali tuirel airfield pastor quarters rock ani thula a december ni sompariya sangni somni pali jana rinhil thila manchian don vdp shrai tu te kut thak twar lawa December ni sompa kwa jing lamdar khat vela boral David Lalmon puya kumsom thum pakhat Thihna kalzela VDP secretary KT Zaunun sangale VDP member Arlan mangai zwala te chu police ma shwaini in man anni Champhai district zote a heroin gram somthum panga point pali panga bial chu kaplian chunga kumsomli pali tlang samle lelpe khluwa kumsom thum pakwa si phirte kota changin anman ni somni pathum thlasom pani sangni somni pali puti silal mon ki makum somnga pali aizol luang mual akashvani aizol chanchin thar puang tule Mizoram Journalist Association member December ni sompariat sana an kom chakte ina aleng ho che swala hliam tuar chu hemini chu madar somle min som panga a aboral David Lalman puya tuirial airfield Thihna kal zela David Lalro puya kum somni pasari lalram hluna kum somnga parok lal khongaya kum somni pariat lamnei pa wa kum somli le lalming liana kum somli te hi man le anni voknatna ASF wangin vok pakhat athi ni somni pali thlasom pani sangni somni pali Aizol police station staff te chuan jingdar thum khan ar sapur bolero pakhata changin halpwale halmoi chi sang somni pali cheng sing sari zaruk somthum panga hu a chut driver lalrin liana kum somthum le MS dong liana kum somni pali waireng te ve te phur chu manni in anei tu mei che pakhat po man ani bok zandar som pakhat vel khan champhai electric veng vai muna bike che swalin achuang pahni jing akhal tu CKL tlan sanga kumsom ni bulfek zol khwa champhai kanan venga khosamek chu met aim hospital panpui ani lain aboral hemizana changhian christian te hun puile nga fa christmas lom turin kaushan sang ten in khom le zai khom anne October ni somthum sangni somni palia tai thom lal bungzung khwa cheulian humle sumlian tlaw mun Myanmar tena ansoi sak pu sangkima kumsomli panga far konzora venga cheng chu hun engemo chen enkol ani hnu a state referral hospital falkona athi ni somni panga thlasom pani sangni somni pali chandam tulal iswa krista pian cham phaphak chu kaushan sang ten omni khamin anloma kaushan then khatin tlailama Christmas roi anche ni somni paruk thlasom pani sangni somni pali tlailama Mizoram pumpuya kaushan tamjok chuan Christmas lomna roi anche a kaushan then khata chuan roi non ani zandar sari le achan ve khan PB lal shrai moya kum somthum paruk zemabok aizol chu scootia che swalin aboral ni somni pariat thlasom pani sangni somni pali kaushan then khata Christmas roi anche non